Birababaje kandi biteye agahinda. Mu karere ka Rubavu mu murenge wa Byahi habereye amahano akomeye cyane, ibintu abantu benshi babonye bagatangira gusuka amarira, abandi bagatangira kwikorera amaboko, abandi bagatangira kurira. Ni ibyarijije abanyarwanda benshi cyane byongeye kumvikana mu karere ka Rubavu mu murenge wa Byahi. Umwana uri mu kigero cy'imyaka 16 y'amavuko yarangije kwitaba Imana ubwo bamusanze ku isoko rya Byahi. Uyu mwana yitabye Imana. Ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 16 y'amavuko. Bityo batanu batawe muri yombi bagaragaye hano. Uno mwana yiciwe mu masaha ya nijoro, dore yuko barangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha kugira ngo babakoreho iperereza bamenye nimba ari bo bishe nyakwigendera. Icyaha nikitabahama baraza kubarekura basubire muri sosiyete nyarwanda. Ariko urupfu rw'uno mwana uri mu kigero cy'imyaka 16 y'amavuko rwateye abantu benshi ubwoba, abandi basuka intimba y'amarira, abandi batangira kwifata ku munwa. Ni mu gihe abaturage uyu mwana bari bamuzi mwino karitsiye, ariko bamwe bavuga yuko uyu mwana nyina yamutaye ndetse na se yamutaye yabagaho nka marine. Bivuze ngo uyu mwana yabagaho nk'ipfubyi, yabaga mwino mihanda ashakisha ubuzima. Umuryango wa nyakwigendera ako kanya wahise uhagera utangira kurira nawe usuka amarira. Ni mu gihe abaturage bavuze ngo ababyeyi bariyorobeka, birukanye umwana none arapfuye barahuruye, dore yuko bamusize afite imyaka 14 y'amavuko, ndetse umugabo ajya kwishakira undi mugore, ndetse mama we nawe ajya kwishakira undi mugabo. Ariko uyu mwana yananiye nyina, arangije yishora mu bikorwa by'ubuntu byo gusaba, nabivuga gutera mu bikorwa byo gusaba bya bindi bavuga ngo wamfunguriye, kwa kundi nyine uri mu isoko uhiga ubuzima bwaranze. Uyu mubyeyi asobanura yuko akunda umwana wiwe kuba mubuze, ndetse yari imfura ye, niwe mwana yabanje kubyara ubwa mbere. Bivuze ngo kubura imfura ntago byoroshye. Ibi ngibi byatumye ahita arira, ndetse byese bimubera isomo yuko atazongera kugira umwana wiwe umuva mu maboko. Reka tumenye byinshi ku rupfu rwa nyakwigendera, ariko nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora, ndetse unamenyere amakuru ku gihe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nongere mwifurize umwaka mushya, uzawurye ntuzakurye, uzakubere uw'amahirwe ntuzakubere uw'imyaku. Kandi nongeye kubabwira yuko uyu mwaka muwutangirane ingamba zishyashya, ndetse mukore neza kugira ngo uyu mwaka nibura muzagire icyo muronkamo, nimba wundi nta kintu ugusigiye. Uyu mwaka nimba ugusigiye amafaranga, gerageza uyongere mu no mwaka wundi tugiyemo, naho uzabe ufite amafaranga. Reka rero dukubite tubangura kugira ngo mbabwire ibintu byinshi bigiye bitandukanye byabereye na hano mu mujyi wa Kigali. Twari turi mu ntara hirya iyo ngiyo muri za Rusizi, ariko reka nongere amakuru yacu nyahindukirize hano mu karere ka Kamonyi. Mu karere ka Kamonyi habereye amahano akomeye cyane. Abagabo babiri bataburuye inka yari ishyinguye, barya inyama zino nka, none bose barembeye mu bitaro kugeza izi saha, barimo baritabwaho n'abaganga. Aho veterineri yashyinguye iyi nka ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025. Iyi nka veterineri yashyinguye ku mugaragaro, izuba riva mu ruhame rw'abantu, ariko bano bagabo iyi nka bayitaburuye barangije barayirya, dore yuko iyi nka yari iri muri metero 3 umanuka ubujyakuzimu, metero 3, metero 4, sorry, metero 3 zonyine.
nibwo bataburuye rero iyi nka barayirya birangira barembeye mu bitaro. Kugeza izi saha bari mu bitaro bazira kuba bariye inka yipfishije kandi veterineri yanayishyinguye, bivuze ngo kugeza iyi saha barembeye mu bitaro bari guhumeka insigana, bivuze ngo bari guhumeka umwuka wa nyuma. Ni mu gihe umuyobozi w'akarere ka Kamonyi yavuze yuko ibingibi yabyumviseho, yuko iyi nka yashyinguwe ndetse kandi iyi nka yari yagira inka. Umuryango wari ufite iyi nka kandi bazawushumbusha indi nka, ahubwo wabo bagabo bataburuye iyi nka yibaza nimba abanyerondo batari bahari. Abaturage bagaragaza yuko abakora irondo ry'umwuga hano bararira akagari gusa batajya bakora paturuyi, bityo rero bigatuma babinjirira ndetse n'ibisambo bikabinjirira bikabiba. Bityo bavuga yuko ku ijoro rya Noheli bibwe inka zisaga 15, abibwe intama, abibwe inkoko. Bivuze ngo ni abaturage benshi cyane bavuga yuko bibwe. Abakora irondo ry'umwuga batarikora neza kandi babahemba. Bivuga yuko buri muturage wese aba agomba gutanga ibiceri 300, utishoboye wishoboye agatanga 500. Bivuze ngo bano banyerondo bahembwa neza, ahubwo ntago bakora akazi kabo neza. Reka amakuru yacu tube tuyasubikiye hano. Amakuru nakagaruka ni bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda. Ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Nongeye kubifuriza umwaka mushya w'2026. Imana ibarinde, ibamere umugisha. Ndabakunda, ndabazirikana, mbahoza ku mutima.